Okay. Agsubsublimanen ni Idol John Mark Pastor Operator Embalsamador. Kaya madama kayo latang agdingdinggay kinagwiboyan kada kiti Facebook iti programming na pakalwan at da kami manen nila ditoy 98.5 IFM kawayan ito Idol tayo nga FM. Okay, na ba? Pinanawan na kami dyan kadwak to biglang pimanaw Iniwan ako, mag-isa ako dito, ha? At ang amin tibisita ta Jeruan. Sino? Ginamag ko ka. Ginamos yun ng batan. Ang magaya mga sita di masapol na. Diyan lang. Kung ano sita di masapol na. Ano ayaw mong balong? Kuna susubliti programa nga na po luwan. Ajelaeng. Okay, hello Ma'am Arlene Jacinto. She is watching. Good afternoon dita Ramon Isabela. And karagiti so aminen. Ni apeta nagbimabati viewers Ayan, gana. Pre, pabati man mat BVL Cycle Max Alicia. Buibuya kami live mo from Lester Pascual aka anaman palayo na dito. Classmate ni ko yung ate ka. Naman palayo mo kami nan Manong Lester Pascual. Apo. Basta tulad balat ti busis ti kwa dayta. Piting. Ni pare ga Lester Pascual. Ano ba nanti palayo bod paray. Ibagaman ko. Balipata. Okay. So, good PM Idol. Batiin nga ko nga po ng happy birthday ang kapatid kong si Amberlyn Canaveral. Nasa San Ramon. Aurora Isabella from Julius Canaveral. Nagmayang apelyido Canaveral. And, ako sa bali mga napindot ko. Idol na imbangal daw yung idol mangan idol. Aksida tayo itinabraw idol. Madamati shot idol. Doa kami kinibayaw ko idol. Ni Efton Ariel Bukag from Kataban Burgos Isabela idol. Request ko man si Siwir idol. Kung naabak ka. From Ariel Bukag Senior. And, pimbog to dagito yan. So, sublito yung tapan. Okay mga idol, naimbang aldaw kablaawan nyo man, tay gayam ko nga ni Let Montales, ag kasangay tatang aldaw, kastamet dyan anak ko nga ni Genesis Clavero, nga kanayon nga agpadpadaan ti programa yo kada Domingo. Request ko man na basul ko kadi, thanks from Yoli M. Clavero. Basul ko kadi ko na naikat. Etel kano ti palayo na Santino, thanks pre, kano ni Lester. Kasi Wow. Basul ko kadi akat no sino ti makin basul ket awanen iti good afternoon mat kini gayem ko. Ngini Bianca. Wow, nagsweet. Duwada kano kini ading nang ada jedata boarding da. Duduwada. Agbibuyad ang harod. Ni suna lang kano mat. Siya lang matig ding naman. Ket kaya nasa wen interesado nga talaga king ka. Aja lang mo. Yan, good afternoon kanya dito Sampaloc, Manila. Yes. And of course, kita taga RNC Dormitory. Yes! Barangay, City, Sisa Street! Apo, Diyos ko. Kini auntie nga na ganan, Jane. Yan, okay. Keep on smiling, Auntie Jane. And ni Kumare Almira, kung na to, yan ay bangal daw. Kaaruba, pakibati man ni Kumare classmate kang kayong ko nga ni Juvie Sariala City. Happy birthday. Thank you from Almira. When Kumare. And ate, apapakansyon ti basol ko kadi. Kaya nang papasulan di jay karuba da. Kan hello mat kini nanay ko Lourdes, kini Ate Mau and 11 na. Watching. Kung ito, you are watching with you. Nga rod. No si asin naman ti making basol ay kat di tayo lamon. Ay di man yung dramatic nga songon. Sugarot. Mas lahat bagay yun. Puro... Sinasalaw asaw iti na sa kantata. Parang nakita ko si Doc Feby nanonood kanina. Yes, Doc Feby. Paat. Yeah. Basol ko kadi nulipaten ka kaong ganto'y puso
Rason ko kadi Nu'y waksikan dito'y panunod ko. Tiro. Jakun madaera Ti pur sasaem Lep ang barukong ko Amang lemes Manggudas Tuy biyak ko Awanan day di ayat Anang balod na irut akawar ni ayat Kasman di ako pas Tirag seken na samit balikas Namatiaken ka Tanatalge Tuy pusok ken rignag Ngem gayam Ubaw ni ayat mo Di mapagpiyahan Awan serserbi na Ti ayat ngayon nakimparik na Ngayon nak tinagibi Ti taleken namnama Nagsulbod nagbunga Dagidi nga arapaan Ngayon ta mingulit Ti kariken sa pata No siyak tutay pumusay Lagip mo tulaeng Mangbiag ti naglabas Nay kupinan na kalmanta Naputar akanta Arbis sa mang pasantat Tinakelta nga ayan Pare ko na ikaw Kablaawang mang kumani Kumare Judith happy birthday Pam kumare Judith Soriano Thank you kumare Siya akong sumumbat And alaw na pa yun Jak ninamnama Akas tu'y inten mo akalat ama Mua. Aya Inyawat ko to'y ayat Ngan pai Tiingkail sa papa Kasanuak pa'y itan Imbatin tuy pusok ngag may sa Amaglakam Impaay mo Apanusa Awan serserbi na Ti ayat ngayon nakimparik na Ngayon nagtinagibig Ti taleken na nama Nagsulbod nagbunga Dagidi nga arapaat Ngayon ta minulit Ti kariken sa pata No siyak tutay pumusay Lagip mo tulaeng Mangbiag ti naglabas Nay kupinan na kalmanta Naputar akanta Arbis sa mang pasantat Tinakelta nga ayat Diretso ay No siyak tutay pumusay Lagip mo tulaeng Mangbiag ti naglabas Nay kupinan na kalmanta Naputar akanta Arbis sa mang pasantat Tinakelta nga ayat Kanta mo na Mga to dahil sa kanya Made Aya Mangbiag di naglabas
oras na ikupin na kalmanta, naputar akanta, arbis samang pasantak, tinakil tayo nga ayat. Tinakil tayo nga ayat. Tinakil tayo nga ayat. So, Okay, kaaruba, iti oras kita 14 minutos, kalpasan, iti launa, iti malam. Okay, we're back. Kaaruba, apo nagadot ti text message and pangablao nga sumangpat. Apo maayayata naman gusto laeng apo. And rogantang rutan timang basa balong mawang kapay mo iti sibay ko adita ka sibay ti sabali. Ada sa tikat katungtong na jirwar yan. Da bisita namanan. Okay, sino nga tada itang bisita na maamantay tang tama apo kaaruba. Okay, kuna na dito ni Manang Sherry Ventura. Hello na bag nga altaw you. Amin ditakit kuman nga kablaawan ti kasin 5 nga saan nga bumagbakat kan kasaunay nga sinpo na ni Manang nga asi unay kuna na happy birthday ating Juvie Sariales Pastor. May God bless you and stay humble and beautiful kuna na. And kuna naman ni Kabsat Linda Pasyon. Hello Kuya Jun and JM watching from Kuwait. Pa-shout out man tay Agamak Lamberto Pasyon Junior Ken Leslie May Pasyon dito ayan tayo Villa Carmen Ramon Isabella and of course once again from Linda Pasyon. Kuna na ni Awan Patugko kuna natin natin Facebook. Watching from Dubai and Rowena Bernal Bosito, hi mga idol watching from Montreal, Canada, and Alexa Chen watching from Hong Kong, and Mary Gonzalez, good PM mga idol, always watching here in Quezon Saray. Apo Quezon Saray. And Janet Pardo Duzon na naimpagal daw yung kakabsat, lalo na kanya yung Manong June, kan ading JM, anyan nga good tibigay ko kastitiing ka mga gan. Ako ya June ken ading JM. Thank you ading Janet. Ayan and apo dito yung met text line makaulaw nakadado ti pagbasaan. Mga idol na bag aldaw yu kablaawan yung mama de gayam ko nga ni Let Montales kasangay tatangal daw kasama diyan ako nga ni Genesis Clavero kun analpas na basa tatay dato yan. Okay. Kun na pa na bag aldaw yu idol kablaawan man ti family S Choco dito Villa Emelda City of Ilagan nga ni Bong S Choco, Badong S Choco, Boy S Choco, Baby S Choco, Susan S Choco kablaawan nagapakini S Choco de Tivilla J S Choco Tivilla Emelda. That's it. Ayan. And please do like and share our videos. Ayan. Apo ibaga nga itati pagpapagtuan ta umadumanteg buya datan. And this time I would like to give you another piece. Oh, man ni John Mark. So let me do it alone. Apo agite man love song nga apo. Mailiw nga talaga kumansyon ti love song ang damdama ba si ta Ilocano pa laang tayan tayo. So kumanta tayo man ti Ilocanon and kita man otoy para katagiti pada ni John Mark or that one di namang mangag nga agbabaagan apo nga awam mo lang ti makita na nga ing ingungutanan ay ay una yan na yaday tuwin mo puso ken kararuak man ti sidudo ko adi pen niliday na ken napnuando jak man lamay peksa tigurak anapalaus amang kadpayin na siyak babaan barong emdaan awan pa'y asawa lakaya ko na ng madandanaga na sabay kita kanya ka. Jaksan maramanan ti grasya ni ayan-ayan jakad pagbasulang lukas dat ibaga
Kagangay ti baru-baru nga nagbaan. Talagang na. Di pa'y laagbedal bilang uyawan na. Di pa'y laagkurad tay babae madikan niya. May nagpapabati dito si Ma'am, ano ang pangalan nun? Mary Grace Gia, bata. Good afternoon, Kapsat Mary Grace. Tama ba yung pangalan? Yeah. Mary Grace Gia Biao. Yan. Yes. Amang kadpayin na siya te babaan. Aya. Barung emdaanan awan pa'y asawa. Manan. Hindi. Lakaya ko na ng madandanaga na. Jaksan maramanan, grasya ni ayang-ayang. Jakat pagpasulan lukas tat ibaga. Gagangay ti baru-baru nga nagbaan. Di pa'y laagdadal bilang uyawenda. Di pa'y laagkurat tay babae ang madikaniyak. Di pa'y laagkurat tay babae ang madikaniyak. Balang, seriously, how do you feel no ang angawang ka nga kasta nga agbabaak nga baro? Baka no damdama kaya't biglam nga ikan gayam ti rakyumin dati kaping atim timpla mo. So nga, no mabaling kumamag ka na medyo makaungi ka kumusilap ka kumamag. Hindi. Okay lang. Nasanay ako. Nasanay ka. Na-immune na kon kumbaga. Okay lang kanyang mga awagan ka ti baak kasi Kasano? Aji, okay lang kanyang mga awagan ka ti baak. Sila una yan, nagsimula na dyan, baak! Kaya mo tinalagan lang. Nalagan lang, okay. Nalagan lang. Okay, okay lang kanyang mga awagan ka ti baak. Baak. Okay, apo, Diyos ko, Diyos ko, mapnuman ti angin ti boksitan, sa tuwan, apo, pagpagunitan o gawin. Kung natin mo dito yun, aywe, single penny ko, EGM Pastor. Yes, John Mark Pastor is iproklamar mo nga rod balo nga single kay tata. Okay. Yeah, I'm single. So ready much single. to mingle. Ready to mingle, ayan. Yes. Kakaasi ka, masapol mo ba yung Facebook wanted ka na nagkalpa. Wanted na, madi nga uso ti kas dyan. Ayan. Okay, so, gandat mo lang nga rod ti mga sawan to. Oo mo ta, no, doon to di okay. talaga nga So, para kanyak siya. Ay dagi- tudang! So far, adamat ti ma'am. Awang matpay. Kasano nga di ka text mo, anay bagada nga tata. Loko isuda. Ni kwa? Oo, ano ti awag di Madi na pay mo't kano kayat ko na naman. Tagpa-arem. Juan. Ay, i-block mo. Awan, Diyos ko, maibusang ka lang aron load katatawagan, tapos madi kayo pa yung Aha, na mga glolod. Anang nga, Internet ba? Makikon-kunay kami di balayaw. anang nga ron, dagi dyan may ikis-kisa dyan ti Gcash ko tata. Dadya lang. Makakita, you have just loaded 500 pesos to dyan. Hoy! Grabe ka, 50 lang. Kaya pagtatipunan amin. Ay, nagadaw. Oo, nagato. Hi, JM. Pabati man kan lakay ko. Haha, ada ka Manila. Buy-buya kada kayo. Kablaaw ken ni Honorable Renato. Bongpi, daday na. Paat Junior, Titila Sam, Cagayan. Kung na mantap no mapaisim met. Dr. Feby Paat. Nagmaya man data. Okay, Dr. Febe. Na-miss meeting mo panditan. Ipos ka no dyan ti buy and sell. Pailugan. Hangalugan di kanya na alutiit. Good afternoon, FDD from Jerry and Devora, Batara of San Mateo, Quirino, Isabela. Yan. Good afternoon mo tan kini Jodri Shekel. Po, pinapit Batara. si Ekel ko ng latan. The Ekel, sound system, Batara. Ito official sound system di FDD. Aduti ka anak dito di charity niyo. Po, da kita ka anak mo, nagtatakayag na mo ka nagbabasi ni John Mark. So, pa Santo pa nagbasi di ko na. Anong ako Sapatos. Oo. Ang amin din sapatos. Yung sapatos, si kakaanak ka na dyan, size 13. Sika, size 3. 8 and a half. 8
8.5 mo. Apo, size ti Sarah. okay, thank you very much. Madyan ang tad kada kami ti sapatos and kapsatron. Apo, Diyos ko. Issue is slightly used ka. From Kuya Joseph Pagtarap. Aga ka, kaano ka nga nagbaling nga single ulit after a period of time? That was... Dali. Apo, Hindi Martes. Jackson Maramanan. Apo, nag-single man. Apo, pimpiman. Anyway, Permil na kanan na Yeah. ni Kuya Joseph. last message mo nga, Rod, kanya na. If she's listening, Siyempre, agyawanak. Kada kiti panahon nga nakagpagawa ka. Aga nagpintas ako ka. Ikanta nga roti medyo sentimental nga ka na. Of course, medyo pumakada ka kanyanan. Kahit... Available daw, charity. Ano? Okay. Ano siya sinuman na iti makangeg. Dito yung gagayam na dyan. Nakisinaan ni John Mark. Kanta? Mali. Message mo kanya na. Suppose I call you up tonight and told you that I love you. And suppose I said I wanna come back home. That's it. And suppose I cried and said I think I finally learned my lesson. And I'm tired of spending all my time alone. If I told you that I realize you're all I ever wanted, and it's killing me to be so far away, would you tell me that you love me too? And would we cry together? Or would you simply laugh at me and say, I told you so? I told you so. I told you so that you'd come crawling back and asking me to take you in. I told you so, but you had to go. Now I've found somebody new, and you will never break my heart in two again. Ay, mabayag pa nga ron pagkarak may tikasar kanya mo. Inti Dibora, Ma'am Dibora. If I get down on my knees and told you I was yours forever, would you get down on your stool and take my hand? Would we get that old time feeling? Would we laugh and talk for hours? The way we did when our love first began. Would you tell me that you've missed me too, and that you've been so lonely, and you've waited for the day that I return, and we'd live in love forever, that I'm your one and only? Or would you say the table finally turned? Would you say I told you so? Oh, I told you so. I told you so that you'd come crawling back and asking me to take you in. I told you so, but you had to go. Now I've found somebody new, and you will never break my heart in two again. Now I've found somebody new, and you will never break my heart in two again.